atumia agikuyu ni muregete guthoma fiyo, especially atumia single mothers, middle class, aria mena tupesa kidogo, mona mundurume. Alright, ukona mundurume arakwendera twana, ugeciria no wakinya, tafadhali muthome na gikuo kia Betty. Betty ekiraga mbica, agagikindwo, agagithambio mbica, agithambio njuire, anyitetwo takana. Umuthi uyu Betty eirima, mwiri wake ona kuhukurio ni mararega tondu ni moe hatire leukemia ari nayo. Alright, daisi murekirirwo mbica ati ciana ikihakwo, the same gaslighting Betty ekirwo noyo atumia marekwo daisi at a regional level or even at a national level. Tondu riu uhoro uyu ri ni ubreakite bands. Betty apare muthenya wake atigitie muthenya omwe akue, no twapostagirwo mbica ati agena boo, and then tugicoka tukigua muthenya uyu ungi ati Betty ni ahuruka, tumite kuona status ciake mena boo. Alright, emotional gaslighting. Riu ri ni mugugithoma umuthi uyu Betty ndikimuhe uhoro wa ma. Betty ni ari na nyumba agurite kundu gwitagwo Jacaranda. Mundurume uyu aingira muturire-ini wake akimuhenereria makiendia nyumba ya Jacaranda ikigura kirori kia mbere. Betty akirwo magakombore Edenville. Nyumba ikirihwo mweri agomwe, akiuga ngangano kiki ni aremererwo. Betty akianjia kwiraga kanyari arihe. Alright, Betty mundu urari na indo ciake, akioya roni, na roni rwa Betty ti rwa bengi by the way, ni rwa kambuni imwe ya kambuni imwe ya royalties ici cia music. Alright, ici mbeca cia Skiza ni kuoete roni rwake. Alright, milioni 5 akineana. Betty agiuka gukua ndarari na mbeca, na mundu uria aranegera mbeca ngina 260 ciake admitwo on emergency ndagiruta. Atumia muguthoma ngina ri, koguo ri ni tukwenda gucokeria arata amwe a Betty who are very loyal friends to Betty. Kindu kia mbere ni mahotete guthie makahingithia death certificate ngina inquest irike nigetha kumenyeke wega niki kiarire Betty. Kuri na arata Betty ni marathire marahota kuhingithia uhoro wa royalties, mbeca ici cia Skiza Tune. Ona mukihuraga Safaricom ni marahurirwo thimu maraheo uhoro na marathikiriria. So musipige Safaricom ni rutete wira mwega kuga inquest ino ya bereke nigetha mbeca cia Betty ciothe riu cianjie guthie trust fund ya ciana. Kwina andu marugamite na Betty na kihoto giake, people who cannot be gaslighted, people who are not emotional, andu maramenya uria mareka, na hindi yo yakinya ni tukumacokeria ngatho at a personal level. Alright, tuguthie na mbere gwika atia na guthie kumacokeria ngatho hindi yo yakinya. Koguo death certificate ni mafairite makauga ndikambe kuma ngina maundu mau mothe meke atia inquest iri kiohoro ucio. So such friends of Betty ni tukwenda kumacokeria ngatho, tumwire all that glitters, kindu giothe gicainaga, all that glitters is not gold. No anyita otore turauga kikulacho kinguoni mwako. Riu ni mwakigua andu aitu maundu ni maingi, na ngakena ni ati eventually uhoro wa ma no urimenyekana, indo no iricoka gwi ciana cia Betty, tondu ithura ti family turaruirira ati manengerwo indo, ni ciana indo cia Betty cithie gwi trust fund ya ciana cia Betty. Protect these children. You don't have to be very emotional ati mwekirirwo tubisa hau uguo atumia ati mwana akihakwo njuire maguta mukambururuka. Betty atwikiriire ngina ati mena boo muthenya uria acoka gukua muthenya uyu ungi. Do not be victim ya gaslighting ya emotions. Nimwanyita atumia agikuyu, especially single mothers aria mwina mbeca na twana, tafadhali aya mwitaga cienyeji. Sichana muna tharau ingi huku mukiita vienyeji, gutire kienyeji ungeiywo. Vienyeji hata na waheshimu sana. Cienyeji hizi mwitaga iretu cienyeji, ucio ndangeiywo mbeca ati arutwo nyumba, endie nyumba, mbeca icio neana igure ngari, acoke oe runi gwa kambuni icio cia Skiza, athie oe mundurume ngari hindi ria urabatara hene mbeca 2,260 no where to be seen. Atumia ya Gikuyu,
taigani emotions kando na muthome na gikuo kia Betty tafadhali, na especially gikorwo ni muri twana na tutigatiga kumwira uguo. Anyway, kagire ga nyina ri ni gukuaga kuaga niguo Gikuyu kiugaga. Agikuyu tathikiriria ni aciari anyu na mugathikagiriria mamu wanyu na mugathikagiriria. We have nothing against you. Me ndita mundu wena sister ciake nie no hojike ngero etari eka mundu nawe kanyari. Where is the father instinct when you raigua maundu maria turaiguaga merekagirwo ku? Yes, you're a good provider. You need to protect your children now. Kanyari tafadhali, rise up to the occasion and be a protector also, not just a provider. Na ciana ciaku angikorwo gwi kindu cirabatara thaa ici ni kindu gitagwo tough love, tondu guku kungi irahenio na illusions, but you are the biological father. Tuthii na mbere na kwirorera maundu maya. Ni ndirimwira maundu ndamenya ngamwira, tondu maundu maya makiri public na nitwakiugire Betty is our business. Gina kihoto kia Betty kioneke, iyo nayo lazima, na indo cia ciana sigena yano tajira mundurume mugima akigucanira indo cia ciana na mamu wanyu ni akua, arafu mundurume mugima agathie kugucanira indo cia ciana ciake. Avana iko shida mahali.